imurenge.com. Mwaramutse abandi mwiriwe, kuko twabibemereye mu biganiro byacu z'ubushize twabwiye yuko tuzagenda tubagezaho amwe mu mateka ndetse n'ibikorwa by'indashikirwa byagiye bikorwa n'imvukire zo mu karere k'Imurenge. Uyu munsi turaza gukubitira mu karere ka Bibogobogo. Iyo tuvuga amateka y'umuntu tidushobora kuvuga amateka y'umuntu ngo tuyarangize, nubwo umuntu udashobora kumuvuga ngo umurangize, ariko ugerageza gukora ku bice by'ingenzi byarangaga uwo muntu cyangwa se bimuranga. Benshi bakomeje kumva izina Shefu Muganwa Elia Hategeka. Shefu Muganwa Elia Hategeka yari muntu ki? Reka dukore ku mwirondoro we bake mbere yuko tuza gukomeza no ku mateka ye. Shefu Muganwa Elia Hategeka ni umunyakarama wo mu nzu y'Abatende, akaba umwishwa w'Abasegege bo mu nzu ya Gasozo. Akaba yaravutse mu mwaka w'1933, akaba yaravukiye ahitwa ku Gataka, aha ni muri zone ya Uvira. Shefu Muganwa nanone yagiye akora imirimo itandukanye kiyo tuza kubabwira hari imbere, kuko bibaho mu buzima umuntu agize ibice bitatu. Habaho igihe cyo kuvuka, hakabaho igihe kiri hagati arico umuntu agenda akoramo imirimo itandukanye ariyo ivamo ubutwari ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakaba n'igihe cyo kurangiza ubuzima bw'umuntu aribwo kwitaba Imana cyangwa se gutanga. Ariko nanone nubwo umuntu yitaba Imana cyangwa se nubwo umuntu apfa, amateka ye ntapfa, kuko irasize akoze bigenda byubaka izina. Tutarinze gutinda mu magambo, reka tubagezeho amwe mu mateka ya Shefu Muganwa Eli. Nitwa Bisheshembo Mukiza Mwami, iwacu akaba mu Bibogobogo, aho niho ntuye. Ngiye kukubwira Muganwa wari we. Uyu musaza bamwita Muganwa Elia, yavukiye ku Gataka, niho yavukiye, ko ndabona ko ari nko muri 30 gusa. Gacoge yavutse ntihenze. Akaba arakura, aho niho yakuriye. Bukeye ari umuntu umaze kuba umusore, baje ahantu bita Igituntu, niyo bagiye. Igituntu ni mu plateau, ugeze ya misozi yo kwa Mbogo ariyo babungira. Barahaja barahatura, ngo buce barahava baja mu Minembwe Igakenke. Se yarapfuye, nyina ari umupfakazi, ariko nyina yari afite abandi bavukana, bose mwabona abantu bane. Ageze Igakenke ashaka umugore. Ashatse umugore wa mbere Dina, umukobwa avuka mu Bitira kwa Bujanja, ni mushiki wa Bujanja. Bukeye ico gihe muri 67 ashaka undi mugore, ni Sofia Nyirakambwembwe, aho umukobwa w'Abasita b'Abatuyu. Abatuyu nk'abaryaba mu Kajembo kwa Biroromera, niwe musaza wiwe. Abagore bamuganwa ku bugufiya ni 2, n'ubu baracahari, bari muri Amerika niyo bari, ariko Muganwa we yarashaje, yarapfuye. Abo bagore 2 yababyayeho abana 11, abahungu 5 n'abakobwa 6. Umuhungu we w'imfura mu nzu nkuru bamwita Kiniga. Umukobwa ugira 2 yarashatswe mu Biga kwa Rubarira, kuko yapfuye yitavye Imana, ariko yasize umuryango akitwa Zipora. Ngiye kuvuga imirimo ye yakoze. Imirimo yakoze ubwo bavuye Igakenke bageza mu Bibogobogo, ndavuga abana batangira mu nzu ntoya, nayo ikaba umukobwa mukuru bakamwita Anastasia. Umukurikira akaba umuhungu akaba Samuel. Uwo mukobwa ari muri Amerika. Muganwa akaba umunyakarama mu nzu y'Abatende niyakomoka. Wuzuye sampuru. Urumva nyine ko bahageze muri 62 nibwo bahageze, kandi ubwo yari afite abana 2 baratura, yari umuturage kimwe n'abandi, takazi yari afite. Bageze icuye muri 60. Muganwa niwe lideri wa hariya mu Bibogobogo na Minembwe. 60
na gatandatu mu kwezi kwa gatanu nibwo Muganwa yamanutse Baraka. Hari abafurika du Sud bari ba mercenaires, abanyamurenge babita ngo ni abafoko. Abo bari ba mercenaires batabaye mu butu niwe wari ubohereje, bagenda barwanya Murere, barwanya icama ca Murere. Murere yari yayunze n'Ababembe, yiyunze n'Abapfurero, ariko abayakiriye mbere ni Abapfurero ishika mu Babembe. Ubwo Muganwa aragenda yububa aje Baraka, aja kubatakira n'umwami Gisaso w'Umubembe, yari chef de secteur agasakaba na chef de groupement, yakoraga ku kazi kombi. Niwe wakiriye Muganwa amugeza muri abo basirikare. Abantu baratura, abantu ba Minembwe baramanuka, abantu b'Ibigobogo baramanuka, baje Baraka. Bashitse bapfira gushira, nuza wumva hapfiriye abantu bapfira gushira, bamarwa na malaria, ntibari bafite kivura, ntabagira neza bahabaga. Ico gihe abagabo barahura barakorana, babwira Muganwa ngo se dukore iki, tugire gute ko abantu bashize. Muganwa aragenda no kuri abo bazungu, bari bashowe n'umuzungu umwe ngo ni Vamere, yari yarakoreye mu Rwanda. Iwe yarazi Igifaransa akavuga n'Ikinyarwanda kuko yarakoreye mu Rwanda, ariko abandi bavugaga Icongereza. Babasaba abagiriye, babasaba imbundusi ku bugufiya, babasaba imbundusi. Babazungu, wa muzungu aramwemera ati noneho we genda uzana abasore tubigisha. Amuheza abasore barabigisha, ari hamwe n'abagabo. Abavugizi bari umugabo umwe ngo ni Damascene Jean, yarapfuye aguye mu Rwanda, yari Umufaransa azi kuvuga Igifaransa, ako yaravuye mu Rwanda. Hariho Basema Jambi, Ndanguza umwumva Abasegege, yari Umufaransa. Hariho umugabo umwe ngo ni Richard w'Abahima. Abo nibo bari abavugizi ba Muganwa, nibo bagazamuvugira, kuko imvugo bavugaga n'Icongereza n'Igifaransa gusa, nta kindi imvugo bavugaga. Ariko Vamere we Muganwa yarambwiye ngo yarazi n'Ikinyarwanda. Ubwo babahaye imbundusi. Noneho imbundusi mu kuza kuzitanga, bari abantu bamwe bavuye za Minembwe n'abandi bo mu Bibogobogo, bafata abasore bose. Rero ntibari n'abasore, nje nakaza mbambona ari amaso y'ubwana, bari abagabo. Nimba harimo abantu batoya ni nk'abantu bari bafite nk'imyaka 25, ariko abenshi bari abagabo b'imyaka 40-50. Ico gihe bafashe imbundusi, bamaze gufata imbundusi, bafata umukomanda mukuru yari Munyakazi. N'ubu twarabonanye ejo bundi hano, ni umugabo ushaje, iwe yavuye no muri ibyo arakomeza aja no mu gisirikare ca Katanyama. Uwa kabiri iwacu mu Bibogobogo yari Sipiriye Butwa. Uwa gatatu yari Mutabazi. Hakaba n'undi mugabo ngo ni Rupande, ariko iwe akora nko mu gisivile, yari nk'umuvugizi wabo nawe. Yari umugabo nawe ushaka ryinshi, ariko intwari, lideri wabo bose, umukuru wabo bose, wabo bagiriye yari Muganwa. Barinuka bararenga mu Bibogobogo. Bashitse mu Bibogobogo ahantu bita mu Bijanda, n'ubu niho abaturage batuye bose. Uku naje niho naje mva, niho urugo rwanje ruri. Hapfira abandi bantu benshi badafite umubare, kuko bari bazamukanye malaria ngo bahure n'imbeho, barapfa cane. Nta kivura cari bari bafite, nta bitaro bagiraga. Abagira neza baje ejo bundi. Ubwo bageze aho ngaho, abantu bo mu Minembwe nanone, abagabo mu Minembwe, abasaje basaba kuzamuka kuja iwabo. Muganwa arongera, niwe wazamutse, azamukana n'abagiriye, baragenda ngo bashike bafata Minembwe. Bamaze gufata Minembwe, Muganwa amaze gufata Minembwe, ubwo Karojo yarahunze, niwe wari chef wa Minembwe. Yarahunze, yari aha ngaha i Buvira, aho haruguru yawe, hano nani Mwigomba. Ugeze hari Ikigongo ukazamuka harya haruguru, niho Karojo yari ari. Aho kiyacu hagati ntaheberwa, yarahunze, yari aho ngaho uri aho i Buvira. Ndanakekeranya ko yabanje kugera naho ngaho mu kuri Kiriba, abona gusubirayo aja mu Kavugwa. Kimamba wo mu Rutabura nawe ni umutware, yari yarahunze,
nawe yari aho ngaho aho haruguru y'Uvira nawe aho eh, Sebihunga ariwe Mitabu w'Irundu yari yarahunze, hari harahunze Mitabu yari yaragiye i Murenge, naho Sebihunga yari yarabunze yari yaragiye Inganje. Urumva sasa umutware ku bugufiya, umwami wari uhari yari mukuru w'abagiriye, agasa akaba n'umushefu, ni Muganwa wenyine gusa niwe wari uhari ico gihe. Amaze kugera mu Minembwe ngo ashike ajana abahungu bo mu Minembwe bose babagiriye bo mu Minembwe, ngo ashike abasiga kuri Minembwe, n'imbuzi Minembwe abasiga kuri Minembwe. Harya neza Jeyafiri bubatse hano hakuno, ariko ibo bajarya mu mazu nyine yariga n'imbuha yo habona ahantu Minembwe ihurira na Rwiko n'imbuhazi hakuno y'abakabza. Ico gihe umuntu yahasize Munyakazi Bukondogoro, niwe nakubwiye, urya komanda mukuru nakubwiye, amusiga aho ngaho mu Minembwe. Sasa urumva Muganwa ubwo ngubwo akontorora Bibogobogo na Minembwe, niho wahategekaga. Bukeye Karoja araza aza mu Minembwe, Ntayoberwa araza ahunguka aja mu Minembwe, Kimamba arahunguka aje iwe mu Rutabura, Mitabu arahunguka aje iwe Birundu. Bamaze gushika aho ngaho barazozana, hazozana n'andi, hazozana Muganwa na Karoja. Muganwa aramubohesha, yari afite imbaraga, yari umuntu ukomeye, ngo amuboheshe. Karoja agenda kumurega Ifizi kwa Koloneli Yawako, iryo zina uritegere, kwa Koloneli Yawako Ifizi. Amaze kumurega, Koloneli arabahamagara baje Ifizi bose. Bageze Ifizi, Koloneli ati yewe none nawe wageze, Karoja nawe ni umwami, wowe wafashe igihugu, mu mwanya yamaze gufata igihugu, aduye akaba yarahunze, uwanyu yarahunze nyine, kandi guhunga biremerewe mu mategeko. Umuntu azahunga ariko agahunguka akaja mu gihugu ciwe, were ku wanyu asubire mu butaka bwiwe, nawe umanuke usubire iwawe. Muganwa niko kumanuka asubira iwiwe, Karojo aguma iwiwe. Ariko bamaze kuburana kandi yari yanamubohesheje, baguma kwicaranaga n'abarya bagiriye noneho aho ngaho iwabo. Ubwo Muganwa aramanuka, ngo amare kumanuka, Kimamba ntiyavugaga, niwe rutegetse Bibogobogo yose mu plateau yose Muganwa yose. Ngo buce Kimamba nawe iwe aramutinyaga cyane, aja kuregwa n'umugabo umwe bita Kabinja, n'umuhungu wari hano yaranapfuye Kabinja, aja kumurega kwa chef de poste. Ngo amare kumurega bahamagara Muganwa, nani chef de poste, ngo amare guhamagara Muganwa ati nawe wakabisha, none uzofata igihugu c'abashefu bose ariho gitegeka. Asa kandi nawe amunyaga Rutabura, kuko bagabanya, hariho Rutabura, hariho Tanganyika Plateau, haruguru muri Moyo Plateau hakaba na Mutambara. Muganwa asubira muri Mutambara, muri Moyo Plateau wumve neza, ntabwo ari hasi ku Mushasha, naho Kimamba akomeza iwe mu Rutabura. Nawe asa kandi aranja arategeka, akarezwe n'umugabo bita Kabinja ari wamurezi, kandi Kabinja yagiye kuza kumurega, Muganwa yamaze kumukubita, yari umuntu ufite ikiboko, yari umuntu ukomeye. Nuko ayo niyo mateka ya Muganwa. Mu Minembwe yakomeza Munyakazi. Ico gihe bari birukanye umumayimayi wari ufite Minembwe, wari afashe Minembwe, bitaga ngo ni Ndereya. Akamundi mumayimayi wari warasaze nawe witwaga ngo ni Sare Kirenga. Aho bose barabirurenge, abo nibo bateraga Minembwe, nibo bagazaje kuza gutera Minembwe. Ariko Munyakazi yamaguma aho ngaho ari umugiriye mukuru. None Gasasa Munyakazi ngo amari ico gihe Gasasa Abanyamurenge, kuko bari bagifite ijambo rimwe, bavugaga rumwe, bagiraga ururimi rumwe, basenyeraga ku mugozi umwe, kandi uzuntegera neza. Ico gihe Ntayoberwa yari ahantu bita mu Rubemba, Mitabu yari Irundu. Ntayoberwa kuvuga ngo aje kugenda iwe asubira mu Mikarate, aje Ifizi nawe gusaba bibagiriye, abona kuja mu Mikarate n'abibagiriye, kuko nawe yari umushefu. Mitabu nawe iwega hari Irundu n'Imwenga, haragabanije, nawe aja gusaba bibagiriye.
bakora muciwe nawe hari irundu aho muganwa giwe barya yarasize bagomba kubaga bakarosho ariko ijambo bakoraga baratabaranaga bari bafite ubumwe nubwo hari abagiriye batayoberwa akabagiriye ba mitabo akabagiriye ba karosho ariko ijambo ryari rimwe tabakoraga iryiwe jambo ku ruhande communication bose yari imwe kandi ntibari bafite communication kingi mufitiye amatelefone bakoreshaga inama zabo bazitangwa na amakosi ikosi niba ari inama nuko abo bagabo bafataga iyo ruguru abantu bose naho gasasa ikindi nari ngiye ko gusiga gatoya kandi wantegere naho muri territoire ya Uvira naho hari leader bamwitango ni Muhindanyi ico gihe Muhindanyi nawe yasabye imbundusi n'abandi bagabo benshi bariyunga bafatikanije n'abakabarure uhafate cyane aho hantu nabo barwanira muri Kicibuvira ibo babona ko batoshobora kuzamuka ngo bajara kundondo bishoboke yuko adu yari mwinshi kandi barabapfurero n'abanyintu abo nibo bagiraga iyo ntambara namukira Kibubembe kira twita iwacu muri territoire ya Fizi barababembe n'abazimba uzufata ayo mazina abantu bose bamavuga ngo bose ihuriro bose baje muri Minembwe gutangira abantu bari baragiye Murenge gutangira abantu bari muri Sange gutangira abantu barahibuvira hari abanyamurenge ahibuvira gutangira abantu baraho ku Gataka gutangira abantu baraho ku Munanira gutangira abantu baraho mu Gishembwe gutangira abantu baraho mu Kavugwa gutangira abantu baraho ku Cito bose barazamuka bose baja mu Minembwe ariko baja mu Minembwe shefu ari Karosho ariko Karosho nawe yarahawe na Muganwa kuko Muganwa ni wari wahafashe ndangwa aho wahumvishe simwa kwasubira abantu bose barinjira mu Minembwe bama baja muri Minembwe ko kuri mu kubona Minembwe ikomeye ni kanisa nabo mishogi nari maze ku mwana utari mutoya nari mfite imyaka 9 ikanisa nagaza mbona amakanisa abiri hari sepaki hari n'abaturika nyuma haje kuza mitondo yaje kuza nyuma ariko bukeya yisondora ariko amakanisa nabonagaho nayo makanisa abiri niyo makanisa yari ahari abantu bagaza bagira umukutano ukabamwe nk'abantu bageze nk'ibihumbi nk'icumi nico giza umva abantu binjiye aho bageza mu Minembwe barya isogo zibageza ku Gishoma igishoma kibageza ku bishimbo ibishimbo bibageza ku bigori ariko hagati muri iyo nzara bateye ururenge rwarimo waduye batera ururenge bararusahura bafata ababemba amateka babajana Ifizi yuko bari bafite imbaraga zidasanzwe kandi izo mbaraga bari bafite zidasanzwe bari bashigikiwe na leta ubwo hari ingoma nibwo mu butu yari ku ngoma yarabashigikiye yaravuga ngo muzarasa umubembe umumayimayi wese muzamurasa nico gizamva bari bavuze ngo territoire ya Fizi ngo ni zone rouge bayitaga zone ama territoire yaje ejo bundi ariko ico gihe bagaza bayita ngo ni zone Uvira zone Fizi ico gihe basahuragira urenge nico gihe bagiye bafata abagore babiri kandi aho uhantegere bafatira mu mbati basahura barabarasa umwe ni umukobwa wakabatiza mushiki wa Muhwije yarashatswe nandi uwo mugore yarashatswe n'agapolisi undi ni umukobwa wamvuka w'abanyabyinshi yarashatswe na zindi barabakazana babiri babinyonye uwo umwega umukobwa akabatiza bamujana bamurasha ukuboko agwa mu nzira uwo wamvuka baramujana uko bazavuga ko bamujanye afite indasano ni buriya Kabila perezida uhari ubu ngubu abandi bakavuga ngo ya undi mugabo ko yambwiye yuko nkunda amatika ngenda nashaka bakavuga ngo yashatswe n'umugabo witwa Kabangi uwo Kabangi yari umwega yari muganga yakoraga mu kijenesi yabanje gukora mu Banyamurenge hari mu Minembwe ngo buce afatirwa mu Rusuku bagiye kugurisha inka ariko n'abandi Banyamurenge babiri barabisha uwo mugabo baramujana bamushikije iyo wabora ashaka uwo mugore
uwo mugore ni Marcelina niwe nyina wa Kabila. Bamwe bakambwira ngo uwo mugore, ariko niko amakuru aza kunda kuvuga cyane, bamwe bakavuga ngo niwe wabyaye Kabila uwo Kabange, abandi batoya ye nani Marcelina yajanye inda irazindi. Nuko nguko ga intambara ibirashize yuko irurenge hariho mayimayi bita Sare namuvuze, Kirenga yuko hariho Ndereya nabo nibo barwanaga iyo, mu Gipupu naho hari umushefu mubi bitaga ngo ni Simo Karojo, aramuriga ica bapariho n'inyuma cyane, baramujana bagiye kumushyira ikarima. Nuko Minembwe barayifata yose, bamaze kwifata Abanyamurenge bayibamo barayuzura, yari ivire nta mazu meza bari bafite, ariko umurenge wese yari mu Minembwe. Bari batarahabwa ngo baje mu bihugu by'amahanga, ngo baje za hano bari Burundi, baje he, umurenge wese yaragituye hamwe, wese en general bose bari bakiri hamwe. Nyuma gasasa bagendaga bagura, Ntahirwa asubira iwiwe, abandi baje za Mibunda, ariko abamuhire babona kuboneka, abandi baje ku ndondo za Bijombo, abandi baratambuka baje za Rurambo. Nuko niko Abanyamurenge batuye. Lideri wa mbere mu Banyamurenge wakoze igikorwa kinini ciza cimazeyo ni Muganwa Elia Hategeka w'Abanyakarama b'Abatende. Nitwa Zaburoni Sebagabo Semadigi wa Semadigi, iwacu ni mu Bibogobogo. Nagiraga ngo mbagezeho amateka ya shefu Elia Muganwa Hategeka, shefu wa Bibogobogo. Mbere yo kugira ngo mvuge ubutwari bwe n'ibyo yakoze, reka mvuge imiterere yiwe. Icya mbere, yari umunyamutima uri hamwe, utotinya ikintu cyangwa umuntu. Yari umuntu wari uzi guhara amagara, icyo kintu yarakigiraga. Icya kabiri, yari umunyabwenge bwa kavukire bidatewe n'amashuri. Urabona hambere yari n'amashuri yari n'amakeya, ariko yari umunyabwenge. Rero nico nshaka kubivuga ntangiriye ku bwenge bwiwe. Icya mbere, mu 1963 mu Bibogobogo abantu bari bakiri bakeya cyane, ingo zitarenze 4-5, ariko inka zirapfa. Urabona igihugu n'inkabwo bari bakikigezemo, inka zirapfa cyane zipfira gushira. Aratekereza kubw'ubwenge, murabona muri ico gihe uko byari bimeze, yibwira kugira ngo aje kuramira inka byenda umuzi w'inka utazashira. Afata amagufwa, icyo gihe arayajana i Bukavu kujya kuyereka veterineri ngo bamenye indwara bahita bamuheza imiti. Ngo tugere mu 1972 abantu babaye inganje kubw'aya mataga tuzaduhura nayo, inzira zirafungwa, bahera inganje, abandi abari no za Minembwe na za Bibogobogo baratandukana. Abantu ntibazaga bamenye namba bakibaho. Bukeye haza abantu baje gutaka, baca mu mazi baseruka Ibaraka, barimo Segabiro wa Kanyabugoyi, uriya wabitira muri Umunabujanja. Baravuga bati turacyariho ariko twabuze aho duca. Bamaze kubimutekerereza, nibwo yazamutse ahamagara Karojo na Mitabu, nibo bari bafite ingabo, bahita bagenda ngo bagere kuri Kirisiya. Bari bakeneye kujya gutura iwe mu Bibogobogo, bajayo, abazamuka baje mu Minembwe bajayo. Ico kintu yagitekerejeho cyane. Mu 1982 inka zimaze kubaho hari ububembe bwose, amasuhuriro yarasa narangiye, kwirirwa barengukanaho mu myumbati y'ababembe hariya mu mirima. Aragenda aje Nemba, aja gushaka ubutaka bwo kuragiriraho inka. Barabumwemerera kugeza buguze, babugira ferme. Abantu bose babaye mu Bibogobogo barabizi, ndetse habe na bamwe mu Minembwe bari basigaye baza kuhasuhurira. Ariko ico gitekerezo
n'ubwo bwenge kandi hari ku nkiko hari hameze nabi cyane, ariko atekereza icyo kintu kiragenda kiramira abantu. Ageze mu 1983 ikibazo cy'amashuri nyine kuri izi mpamvu zacu tuza tugenda duhura nazo, bamaze kudukatira amashuri arasura kandi arabitekereza, arahaguruka wenyine aje Baraka aja gusaba amashuri bamuheza segonderi. Abana bariga bahigishije barahari, n'abana bahigiye baraharangiriza barahari. Icyo ni ikintu cyavuye mu bwenge abitekereza kandi kirakorwa. Tugeze mu 1985 nanone arasura kandi arabitekereza, ubwo Eveke Gapangu yari amaze kuba hariya, aragenda aramusanga hari Baraka ngo ashika mutekereza ikibazo cy'ibaraka ko yagize ibitekerezo byo guhingisha ibarabara rikazagera mu Bibogobogo. Arabimwemerera, aramubwira ati ndagushakira ibikoresho mukora ibarabara rizarenge. Ibarabara ico gihe aja kuritangiza yazanye engineeri Kazindu Makini n'umutenderi mu Musita, hazana Butoto w'abasinzira, nanje ubwanje nari mpari, na Sebagabo Munanira uriya wa Kibangura, na Kanosi Sematama. Ibarabara turaritangiza. Icyari hagaritse ni ibi bintu nyine by'induru zigenda ziba zitambara, ngo haje kuba z'icenda gatanu arahunga, tambara zibaye abantu barahunga, ngo bahunga sigaritaye. Ariko icyaje kuba ciza nanone, Rawi wahasigaye ahungutse niwe wasuye kandi kurizamura rirarenga neza, imodoka zari zisigaye ziza zikarenga, n'ubundi nyine byasuye kandi guterwa n'intambara. Ariko nawe nshobora no kumushimira kuko yageze ikirenge mu cyuwabo yarakoze. Ngo haje kuba mu 1986 igihe cy'ingoma ya Mwene Marungu na Bemba na General Fariyara, kandi bafata abantu bose amazone yose, zone y'Imwenge, zone y'Ibuviri, zone y'Ifizi, baduhindura abanyarwanda ngo turabashitse muri iki gihugu. Bahoze bamufata nkabo ubwiwe, bakavuga ngo yaje mu 1975 ngo aza hano muri Kongo. Abantu bicaye hasi baravuga bati dushakisha iyi dokima ko hari ahantu yoshobora kuboneka. Abantu kandi barasubira bari we batuma aja kwishakira Ifizi, iriya dokima ngo ashikara yibona ayigeze Buvira. Sinavuga umuntu wagiye kuyiburanisha yijandikisha asa n'ahandi, ariko arahari yizi n'abagabo barabizi b'abanyabuvira bari bayifite. Icyo kintu aragikora. Rero yagaragaje ubwenge, yagaragaza n'umutima wo gukunda igihugu no kuba intwari. Yera amateka yiwe nayo ngayo abantu bose bashobora kuyumva, hariho nandi menshi ariko ayo nashoboye kumenya nayo ngayo. Murakoze cyane. Chef Muganwa nanone akaba yaritavye Imana ku minsi 29 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2004. Akaba yaraguye mu Bibogobogo, aha yari yagiye akorera imirimo itandukanye muri zone ya Fizi, kuko byemezwa n'umuryango we. Batubwiye amwe ku mateka ndetse banatubwira no ku rupfu rwa Chef Muganwa. Urupfu rwa muzehe n'ubundi yendeye muri uko kwitanga kwiwe. Urumva yaramaze gusaza, yarageze mu myaka 73 mu 2004 mu kwezi kwa gatandatu. N'ubundi nk'uko bisanzwe ababembe bari barimanye amasohorero hariya mu karere ka Bibogobogo, kuko dusuhuja mu mishashi y'ababembe. Hanyuma muzehe amanukana n'abandi bagabo b'abanyamurenge bagera kuri 5. Niwe wari uyoboye, kuko yari yasabye ko aje kubonana n'abashefu b'ababembe kugira ngo baje gukorana ibiganiro, basabe
batanyezera inka zisuhure, baramanukana. Ndibuka ko yanamanukanye n'ikimasa ciwe nico bagiye bashoreye, baja mu Gafugwe, ngo bagere mu Gafugwe bakora inama. Bakiri mu nama ararwara, arashushirwa, abwira ababo ko yarwaye, ariko arihangana. Inama irarangira, ababembe bemera ko inka zisuhura. Ngo bucyo barazamuka, arasindagira arazamuka ngo agere mu rugo, mu Bibogobogo araremba. N'ubundi uriya mushasha kuva Baraka werekeza Uvira, ahari ibitaro nta nzira zari zihari, bamayimayi bari barafunze inzira, nibo barebaga uriya mushasha wose. Ibitaro byari bihari biciriritse, ni hariya iwacu mu Bibogobogo. Akomeza kwivuriza hariya, ariko ntibyashobotse kuko yarwaye ibyumweru 2 gusa, uko buce ararangiza, nuko muze yitabye Imana. Urakoze. Tuzakomeza tuvuga amateka y'intwari zacu kugira ngo dukomeze kuzirikana ndetse no kwigisha urubyiruko rwacu mu kurushirizaho gukora imirimo y'ubutware. David Manowa, imurenge.com. imurenge.com